Obwabira ryo mujenyi mukuru amukoro gwo kutongozo kushaba okwa Archdiocese ya Mbarara Minister General Kahindo Tafire ashabira abantu kukorera hamwe otireho no kuyamba abantu abari kuba bari kubi ninga shaba tari kwebasa cyebere kumwe cyumukwenda kandi mukabura kimura gukora mushabere kwata no mungaro kagambi irake rumu Ngana njata na nyumwanye sera mu mujye mukunda gusapotinga muda na miliyoni 10. Ogu yagumiza muyajumirira bebembeza batari kwenda kukorera ihanga ryabo bakasiga zo kwenda kwijuzenda zabo bakaremwa okuyambabo abo bari kubandi bebembera. You can't fight the war without the support of the population. The goodwill of the population nembundu za unabihabyona is paramount. Wewe uko inemizinga ora population takwenda no beyiha nemizinga yawe ne kufera gusa Kahinda ashabira abantu bono kwejumbiro mu kushaba kandi ngo beje no gukora okurebeka ngo baba abantu bo mugasho ombiro ebyanyencha kare mwenu ekikushemeza munonga nokora caravan tero mu kushaba kunga asa nareba mutu yanjye ora etrabora abatakumuyuru rwitu ruriya ntosa ora pre at work. Ora etrabora. So shabe kando kuli. We ori chairperson w'ekibine cha AMDA Chris Gumisiriza yashobora bintu bimwe bari gukora ombwire bwo kushaba okwa caravani. Ntine echamanu mu ruzindukuru nza kwa twine medical camp. Eyitweta AMDA medical camp. Medical camp ejo nturunda n'abakugu abagiye mu marwaro amahanga go mu Kampala tuatwara ebiro bishatu bazo mu parishe zitu baragura abantu tubahembazi yabusha ikine kintu tugeza ku Rwanda sobworo bokandi abanyishengero umurundo gundi bari ba memba abekibine cha AMDA abayejumbira ha mukorogo beine bibagamba ahari caravani mwenu AMDA eri kurabira omu byedini kandi etari kushorora nico kintu kikuru munonge kikusingayo nehe cyo kureberaho kirungi abo ko program eze gukora kwe kujanjaba abantu bono mu Kristayo mu Kristo musaramu obundi no gwatashaba kwe kuzo mu bya education amashomera gona egakwataho etine kushorora AMDeji ekozere bintu bingi munonga ombantu bayo konka na buri mwaka ebyero gukora yazo mu caravani umukaravani umwekozeremo ibintu bingi nka kuragurira abantu ebikwatirine no bwegese batyo nabandi bantu abahika hamukoro bino kubashoborora kubeteka tekiro kurebeka ngo bayijumbiro muri caravani eyo mwakogo icyo kubanza kanye ko mu Kristo amudanyasire kumanya hadini yanje kandi kungarukanisa busa n'abantu bito ku Archdiocese ya Mbarara kandi birunje binje bitureberemo turi kubugana AMDA ryapira azika mukaga icyo kubanza ari mu cyo bwegese ecya kabiri ari mu twita economic empowerment. Encourage by youth bona abambara to come when time reaches. We fully participate in the free services as but providing us as the AMDA Archdiocese. Ashakwa Ronald Ngabirano ahabwa tayari West. Nchozo ni magambira kugira twero y'ukuba mutwara Yesu ebikoizo mu birekera aho ko mwakukura bibi. Yesu ni factory ya sukari n'iki.